Maya pag panapon po kabalen, di ako po yung Mike Pangilinan, awasan damo namang siwala ding may ang obye, kasalungsungan ngayon nga tsuketi king Tokyo. Ginawa kong video, uli ning king panahon na ini, mas maulaga ka ring mag-aralamano. Ing darandaman de at akagit deng masasambit la ing kaya katamong amanong siswan. Kasi impa magsalita, mo po kabut kasulatan ing amano. Ing kapampangan mo po kabut mararakap king amano. Ing amanong kapampangan, kailangan po marakapya mo naman. Ing lupa, ing itsura, ing katawan, ung nanong gagawa na ning magsalita, kabang sasabihan ng amano. Makatiman niya, makabusangot ya, makapyakya, kikyakya, mimwaya. Dapat po, akit dangan ding mag-aralamano ini. Emo ganap itang dandaman din kaya kata mga mano ganap at lalo ng kapus nung basan de mo po yung kaya kata nga mano dapat dandaman de at akagit de makanano yung magagamit makanano yung mayagkas makanano yung masasambitla makanano yung masasabi ing ama ng siswan po ganap na susulat tangin ni po bistaman po ing pamanyulat metong yang tanda ning kabyasnan na ning metong nga bangsa. At ikatamong bangsang kapangpangan malwatta ng biyasang sumulat bayo la pamandatang ding Kastila. Dapat king panahon na ini kakita mo po na nung burita pong ligtas yung kaya katanga manong siswan. Kapos siya pong taga na ing pamanyulat. Lalo na itang biyasang mamasang kapangpangan ding kaya nakan ngeni mituro karela ing pamanyulat at pamamasang kapangpangan, kay ba't ikatamo pong biyasa pang sumulat, tapa po mikasundo, nung nanong ortografiya o spelling, ing kaya katamong gamitan, bang isulat yung kapampangan. May papateta ka rin diacritical marks, may papateta mo nung siya pong kaya o kyuya, nepo. Ati naman kulitan, malyaritan man pong manigaral ganita, pero kareta pong wala nang panahon pang manigaral na po kaya mas masanting nung ikatamon talasulat ang popang watas, puweta, makudta gawa tamong video ka rin kaya katamong kawatasan gawa tamong video da rin kaya katamong istorya gawa tamong video na ning burita mong sabihan nung nanong buritang amanong payabot kareting kayanakan nepo mas makasawap tapo ka rin mag-aralaman ng season nung i-record tayo pong video in kaya katamong amano na po masakit gawa nita kim panahon na ini magkano na lamo po ngayon rin webcam magkano na lamo po ngayon rin microphone syempre naman gana-gana agyuta mong saluan ita at naman dusol dit maka-plug tamong microphone at record tayong sarili tamo pero anti mo naman kanita ng bisatang sumulat masakit mo naman. Nuka ko man typewriter. Yeah. Naman gana-gana kanita, atin mo naman ballpen, atin lapis. So, kalupan niya mo naman yung panahon kanita, yung panahon na iti. Susulong at susulong yung panahon. Ating panahon na iti, king larwe ako, ganap na ganap ya po. Yung pamangamit video, para aligtas tayong kaya katamong amano. Rening video, reni, malyari doon pakiramdaman na talben, den kaya katamong eksperto kareng amano at akit de at damdaman de makanano yang pangasabi ing kapampangan at kareng kaya nakan importante ngayon itang darandaman de at akakit de ing kaya katamong amanong season lalo na po ngayon yung panahon na ini na di takno mo po rin biyasang mamasa kailangan po taganan pakisabyan talang kapampangan din kaya katamong kaya nakan alipo. Nung ating kopong masanting nga istorya, kanyama na po yata nung i-video tayo kabang mag-istorya kayo. Nung eko pusan imagine nyo na mo po na ingkasabi yun at yung ikingarapan nyo. Nepo, dakal pong salamat. Inipa mo po yung kakong mumunang video installment at sana po dakal ko pa po ang video bayo kumako kay Tiking Japan. Mingat ko ngan po ang pong karempong dela na ning bagyo, pigaganakan na ko po, sana masalese tangan po kabilyan, kingindong kapampangan. Luwid ya po yung kapampangan at yata mo po kakalingwan ing magsalitang
Kapampangan. Luguran tayo kaya katanga manong siswan. Dakal pong salamat.